ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. UMLA juga nampak konstituensi ubak Miral Bonds A meringkat baru MDC ubak Balaji Rani hak Santrik Unaitung ajar pusau dalit banyak kendoi Deputy Commissioner juga Ribhoi berdiri Chairman juga District Selection Committee nak kebentar berkentu buat benbenano result jangka DSB jauh senam ajar Arphoway yang kebak 4 sim lala benbenar Satya hadut kini kisngi. Kini kejing sim kia jong MLA kalong halo kejing yo ujor nagi samna thep kam kebethep di kam bapher bagi besngok kia halo kejing penslam benbenar ya ke result. To agani ka si nagaliang medong akong MLA no manungko kan si ba kaya boy ang dino kat ba Balaji Rani si juni ba ustaw ni di hot ka si boy ni la penbet meeting no kapang but Deputy Commissioner, Budin Chairman of District Selection Committee, but Member Secretary, ADM of District Juni, dan bentah banyak keren kalau di identity jom kini di recruitment berher apa District Selection Committee, apa District Kumbala ban seluruh ka dan recruitment dia kaba lakot dan post berher ko District ya kepada dari test ke exam atau usnem ada way kepada sa adu mentah sa tem ya kepada 4 lah demi yang result kita ni dan meeting seluruhnya kino hikmat dan chairman boy ban budin yang kini kam kila dan syukun ki samla watam ki badan gay am pala no result kan ni but ada juga pun ikimi kipar di balajuan bagi kendu nak ko Singapore man snow ya jadi sukya kalau kita selap jauh dari result dengan takadau bagi negeri nilai itu kepang banyak keren ban penting kena bagi ban penting no kloi kat bala ya ke result jauh dari written test dan pokoknya bakal ya bala dapat advertise dan bala dapat kok ya ke written test dan sama ya ko way but kaji keren tolong kawan semua tenang, buat bila persu dia akan rekam, nah kawan kita nomen employ, buat Chairman dongka DC report DC, Member Secretary, dia yang keren, buat penbek, buat ada yang dijumki itu, buat apa yang kijik kebun di badan, kembali persuku, kau ini kita awal Islam yang resolve dari nama apa di DC kapan pengkret yang ini roster. Department berkaya mengira ko district kumbala be ade la ko wi kan ni ko wi ni daw daw ki pa ba ki samla ni to hal sya support iku kinong kmat iba don ban gudi di kam dan keren itu la no ko ka pala la na pula ambe punai bang Agos ada Islam ru ako September la di ban big no result nang ba dio ban no saya personal interview nang tadi sama pun pada kam pada tujuh pokok ilayo aku bangkan naga benta kiwi pat ibadah si bilang lak aku saya lupa itu ba she's not they ban hot no advertise no post di bala pembi penjang kat kumda resolution roster jom sorta jelas kat kumda office memorandum perlanjutkan lat yang jom nak personal jom sorta jelas itu ni aku dengan aku kan pala di post balai di vakansi atau district. Buat kebalai kaman pemanggilan keren bah jadi kau ini ki mat berkya bah atau di buat kuno penyerap ye ki local candidate ni traditional ni. Karena kita berkongsan itu kata-kata. Ni kuah anda ki post ki babun ki balai. Atau Riboi district itu ni. Ki banyo ini post di ni mandi traditional dong dari Riboi district.
la bende yang penar boy wat ini di distrik apa ya salang riwing nok song na di boy ini di don perlo na riwar di don na west kasil di don perlo karbi di don perlo arngar di don perlo pinjak benderi di don kita kadang di gua ba ki nok song di bapura dan tem di boy ini di don yo ya post dan ngit scam bahaya di tuntas ya kalau result sepenuh bersama ini kini lihat buat pemilah keren ya Musliman di members sekretari bagi di kot itu di makul mungkin di kot di dalam koneksi bagi pekerja naga bantah jom ki bersama jom ka tem di boy di price long di langsung senang jom ka distrik iyo di pos bagian kini naga bantah jom kini advertisement kaba keladep yang buat kami itu result kunjuru ini advertisement kepada kami pada tujuh kopor dan yo ban ya keren susu dengan tadi dua ban dia ya ke distrik station komiti ko distrik ba tan ai ke trelang ga pura na kota itu muntoi jom ba jom ka kemro boy ini baru koi tadi kita keren sih